Platform Bisnis Medis Global Korea Medical Business Smart Solution atau KMBSS bersama Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik, dan Regeneratif Indonesia Perdaweri mengadakan acara yang bertemakan Global Healthcare Innovation Through Sharing and Collaboration di Hotel Arya Duta Bali pada Minggu 5 Mei 2024. Acara ini menampilkan serangkaian sesi diskusi, lokakarya, dan pameran yang menghadirkan para pemimpin industri, praktisi medis, dan ahli kesehatan untuk berbagi wawasan dan pengalaman mereka dalam mendorong transformasi dalam praktik medis dan kesehatan masyarakat. KMBSS atau Korea Medical Business Smart Solution adalah sebuah platform yang menghubungkan perusahaan-perusahaan medis terkemuka dari Korea dengan mitra dan pelanggan potensial di Indonesia untuk memperkenalkan teknologi dan layanan kesehatan terkini. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan inovasi terbaru, membangun jaringan kolaboratif, meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta mendukung kesadaran kesehatan masyarakat tentang pentingnya merawat kesehatan secara holistik dan memperkenalkan konsep-konsep baru dalam praktek medis. Presiden of Korea Medical Business Smart Solution, Kim Jun-hwan, berharap melalui Global Medical Forum ini dapat memperbesar jangkauan KMBSS di Indonesia. 저희 플랫폼은 저희는 항상 많은 해외, 특히 인도네시아는 우리 한국에서도 너무나 관심이 많고 또 한국과 인도네시아는 너무 친하고 한국의 우리 의사 선생님들도 그렇고 인도네시아에 있는 우리 의사 선생님들도 서로 이렇게 원하는 부분이 많아요. 그래서 지속적으로 저희는 한국과 인도네시아의 의사들의 교류 프로그램을 개발할 거고 또 그런 포럼을 많이 유치를 해서 장기적으로는 한국과 인도네시아 의료 산업의 발전과 또 그를 통한 관련돼 있는 비즈니스 산업이 발전되고 또 그 중심에 또 저희가 있기를 기대하는 거죠. Sementara itu, Presiden of Korea Philill Education and Research Academy, Lee Jae-wook, menyatakan alasan dipilihnya Indonesia bahwa pasar Indonesia bisa menjadi hub of medical di dunia. 이제 저희 학회는 10년 정도 된 학회인데요. 작년에서 이제 제주도에서 한국에서 국제학술 대회를 하고 두 번째 학술 대회를 하기 위해서 알아보던 중 인도네시아가 메디컬 허브로서의 역할을 충분히 하고 싶어 하고 지금도 하려고 한다라는 얘기를 듣고 인도네시아에서 한국의 미용의학을 접목시키기 위해서 왔다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. Perwakilan dari Perdaweri, Freddy Wilmana, menjelaskan, Perdaweri adalah sebuah organisasi profesi yang berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan standar praktik dalam bidang anti-aging, kesehatan wellness, estetika, dan regeneratif di Indonesia. Kami mengadakan kegiatan kerjasama tentu, apalagi dengan negara-negara yang maju dalam bidang estetik. Korea, ya kita tahu ya, Korea selain musiknya juga ternyata Korea estetik sangat terkenal. Jadi tentu ini suatu kerjasama yang baik, kita sambut usulan dari sana. Acara ini akan dihadiri oleh pemimpin industri, praktisi medis, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dari Korea dan Indonesia. Andika, Bali TV.